Zato se nemojte igrati odmah doktora liječnika. Kod išijasa nije važno koliko boli, nego kamo bol ide. Ako su nama senzacije što niže prema periferiji, znači u stopalo, to je znak da je živac u puno većoj kompresiji nego što bi trebao biti. Da li u kompresiji zbog mišića, zbog ligamenta ili problema sa diskom, to ne možemo odmah znati. Zato se nemojte igrati odmah doktora liječnika, nego pogledajte što možete od pokreta raditi. Cilj vam je da vratite te simptome što više. Za početak možda malo onako iza koljena, pa u stražnicu, pa vratiti lokalno na sam izvor od kuda i polaze išijas kao živci, odnosno kao ogranci. Dakle, ako je bol niže u periferiju, to nije dobro. Ako je bol samo ovako u području donjeg dijela leđa i malo se širi u stražnicu, u gluteuse, to je sasvim ok, to nije toliko strašno. Isto vrijedi i za ruku, znači ako je bol što više u šaci, onda je problem. Nama je cilj vratiti to kroz neke određene vježbe, poput klizanja živca ili nekakve mobilnosti i te simptome što više i onda pričekati par dana da se ta upala smiri. Nemojte odmah paničariti, sve je ok, nemate ozbiljan problem, tek ako dođe do nekakve mehaničke ozljede ili tenzije u tkivima i onda tipa drugi dan imate nekakav bol ili problem, možete povezati s tim nekakvim događajem. U protivnome, nemojte odmah skakati pred rudo, polako pričekajte, to kada se malo upale živci ili nekakve simptomi se jave poput toga, znači poput išijasa, nema onda oštećenja odmah, nemojte tako razmišljati, nego razmišljajte da se prvo malo pokrenete i da se ta cirkulacija pokrene, da se taj živac prihrani. Ako želite još ovakvih savjeta, obavezno komentirajte dolje išijas i poslat ćemo vam besplatan vodič.